Ассалому алейкум падарони оли қадр модарои ҷигарбанд, авлоду аҷдод ҳешодворони ёру дӯстон, авлоду аҷдоди бузурги каси руфо, бардару даргоҳи якай хайруллои падари азиз, падари ҷигарбанд, падари ғамдидаву, падари ғамгусор, падаре ки имрӯз бо худованд бади қадар ғамоандур як амре кардан. худованд гуфтааст ки ғаммахӯри банда ки ғамхӯрат манам. ва имрӯз акбарҷон додане ки ҷигарбанди мо амрои келуни нозанине ки худ аз як авлоду аҷдоди бузург бо амри худованд насиби фарзандин хома аст. келуна авлоду аҷдод аммаву холара хушомадӣ мегӯем. нури дида тоҷистан. ман аз номи худам, аз номи бародари ҷигарбанди мо ки мана ин чандин маракова аст ки ба таклифи бародари азизамон дур аз ватан, аз тоҷикистон, аз ваҳдат, аз амдигон, аз гулрез шамсиддин додара ки ҷигарбанди мо як қарсак ба ифтихори бародар ки ҳамин муддати 2 моҳ тамоми санъаткорони тоҷикистон кади дар ҳамин ваҳдат будем. барои ҳамин имрӯз булбули мардуми тоҷикистон, булбуле ки дарди дили модаро, ҳамин кадом аввалин байне ки барои оча хон ин ки буд ҳоҷи хайриддини бозор модар хонданд. не ки вақте ки ин бародари ҷигарбанди мо аз ҷигар аз дил оча гуфтанд, бар ҳамин бад бобои ҳоҷи хайриддин бо суруди очае ки ӯро ба хонаи худо гусел кард ва пас аз бозгашт аз хонаи худо модари ҷигарбандаш дар хона набуд. ва имрӯз ман мегӯям аз доме ӯ барои мусофирои меҳрубон ҳоҷи бобо барои мусофирон мехонад ҳозир теҷод кардан барои хотираи хуршедҷон. кафтараки мусофир паридай ба ҳаво, خبر آورده ایدادری زنده جدا. آه خاطرهای تلخ عمرم حاجی خریدین، آه خاطرهای تلخ عمرم به خدا. بچه ها آچه میگن کو آچه ما. یک قرصک با افتخاری حاجی خریدینی بزرگ. خوش آمدی برادری عزیز، برادری شکرم. سلامت باشی برنده خدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان، تمام خیش تبار اکای خیرالله جان. همه شما را به بزم خرسندی دودرچه ما اکبر جان خوش آمده دوتا. به همه شما سربلندی آرزومندین، در امان خدای مهربان باشید. با تشبوسی برادر نزدیک ما دوستی جانی ما شمسدین جان به اینجا حضور اومدیم. از نام شمسدین جانم تمام مهمانان رو خیش تبار خوش آمده دوتا. چون که به ما معلوم است که شمسدین جان و شای موزه عذاب مسافری کشیدن و خواستن که سرود اول با نام غریبی در اینجا می نگریم. آچه جان و اپا جان و خواهر جان آمدیم. سرود اول در وصف مادر، سرود با نام غریبی و برقص بازی. ما در خدمت شما سرودای ما پایانداز شما خوش آمدید. نور دیگر توجیستان ای بندگان خدا.
سیاهی دلی دیوانه بگو ای آچای جان ای آچای جان جان آچای جان ای آچای جان ای آچای جان ای آچای جان جان آچای جان ای آچای جان تشکر کلام برای سرود مادر بیا برای بزرگی پدر و مادر که ستون خاندان ما و شما پدر مادر است یک کسی که خود را دریغ نمیدانید سلامت باشین زنده باشین مادر جانا سرود اون با پیر طلبی دوستی ما شمسدین جان با نام غریبی منم ما در خدمت شما سرودای ما برای شما خوش آمدید
مهدی غریبی از طرف جوانان خیش تبار خیشمندیم برای بزرگی مسافرهای چقایشه یک کسی که بردوامی بعدت شود. سلامت باشین.